Dobar dan, dragi gledalci. Danas ću vam pokazati kako se prave palačinci. Molim vas, pogledajte ovdje. Smesa se pravi sa 7 jaja, znači istucate u jednu vanglu, otprilike ove veličine, istucate 7 jaja sa srebrovancem. I kada ste to uradili, onda dobro izmutite. Dok ovo mutite možete dodati jednu kašičicu soli, ja sam to već uradio. Evo vidite. Kada smo mutili jaja, dodamo polene. Čekaj. Kada smo mutili jaja, možemo dodati otprilike pola litre mlijeka. I sada ovo umutite da se sjedini kako treba. Kako ne treba tu puno, to se brzo sjedini. I sada ide brašno. To vam je, ljudi moji, znači dodajemo brašno, ali brašno morate da odredite otprilike, to jest dok mutite dodajete pa dok ne bude gusto, da vam pokažem. Znači to svaka domaćica zna, ali šta je strano. 7, Dakle, kada smo dodali 15 kašika brašna, vidite kako je gusta smesa, a to smo mi očekivali. I sada treba se doda kisela, isključivo kisela voda. Ugasiti mašinu. Da bi dosili kisela, prilike da se prezati. Vidite da izgleda. Još malkice. Tako je. Znači opet osjedinimo. I na kraju jedna kašika zejtina, znači to otprilike stavimo. To bi bilo to što se tiče mućenja. Ovo bolje da ne ližete, ne valja to, dok se ne ispeče smesa. Nije za lizanje. Sad provjeravamo gustinu kako mi želimo. Gušće je za deblje palačinke, rjeđe za tanje,
lepše. Ovo je osrednja smesa i ovako to treba izgledati. Man kako treba. I to bi bilo to, poslije izaberete odgovarajući tiganj. Ako nisu tiganji za palačinke morate stavljati onda ulja, naravno to znate. Ako su za palačinke ne smijete slučajno stavljati ulja. I peče se na jakoj vatri.